ang biduri. Siguro mauliate, noon namin na sa subuton, sa dibata. Yohot ko kamu. Biduri namin, panagbulan. Lima. Siyala, sa nilibata. Asli Muhara. Nama ngaliat tiki. Kami na sa subuton. Marhahi pason. Lima di Siyala. Naong baru hari ini. Tujuan nami. Lima opusi pahoton. Kuritis dia ni yang giduli. Tunggu hanami. Mabain. Latuai. Tu. Tingana pada dia pasatok pila ni. Lima. Ubah tu napir. Rihit nama susun. Kita buat nanti tu. Dohot. Mereka tercarang ni nang nami bersilaban. Asa pupungon nami tercarang ni. Ibu tu napir. Asa sadar na sila saringanan. Sadaruhan namin na paperhaton. Asa di biar putar batari kami na sa sudon. Asa daw ni roha kami dulu. Kung hatan ito hatan naman doon. Sebagai di mata, juga masadaro ada. Pas-pas na budang lima roha nasional. Ang giduli, ison piso na galpak sa hatan namin ito muna. Wabang adat lagu. Lima hormon itu kandung. Apa bu dihami ada biul. Bu dihami serangapun. Bu dihami seluruh dungu bima. Di keturunan ni amang na permutuaur di pujian nyarion. Ngaton giduli. Duli mau hamuna sila bersama di bata. Di pas na humang dahonon. Kasahatok po sila gajang soho. Sebelah satu hati. Sahat pangilata tu putar bata. Apa di pas bubuan namin. Ngobri keturunan ni amang na permutuaur. Maulia ada mah bisa lukis kamu ada di mana nama ngalian bisa alasan jadi dia menyanyi kalau teh aku pasun na pinang domo ada nami sa bali bisa dari roha nasab hatta lumudi yan akiba turunan ni upung ni pakotkan. Maulia ada matang Mereka apa pemakirat kendala maju sa nakalagumonok. Yak kaya nakon managtubo nga hani ba o kung kawatong sa hatutongan nga laman o. Mardumi kasi manigok katok rencana di patutahamu. Magiti di sero amuna ngalaw pa sa haton. Ilaw sulo ronani lima korbo di kotado. Di gatutuan ni hani ba o kung kawatong. At yung marawan yung kita di matatong. Nang dihamu akahadurinani sakari naman yun doon. Sa ito pong madiliad dihamu sa roha. Ngan di dulo nyo pre man napigagulang man napigataon ng uliyot tibarik kami ka sa roha dihamu. At yung marohan ng batatong. So ngayon man ang nihami ang iduli muna. At sa buhay hami mangihod. Di pardaginon do di panrohaon. Mangutok kamu nga kaduli nami na mangula sa roha na kamuron. Jadi nuay duli, ngay pasahan mo ito kami di son. Tinggan na ho, diudulan na. Pragulo yung iligo, nakulat sinyaran. Biso halatan. Songok kata ni, pragulo ribu-ribu amma. Asing marohan yung puta na bata, maribu ma. Kupara ni hahaniba, opong iti pawatot sa duluan niya riyon. Di son, nakulat na sinyaran. Di bata ama, di hamu.
Jar si tubuhnya anak si tubuh ni boru aku nya kalau tubuh tu kari namanya tu dia mu kok parang ni. Kahani ba opung si pahoton. Buri dia mu sa hasudon. Jopi sa halasan. Lah marohani badan ni kami ang ilo di muna. Nalau mangulahon na pinata muna. Ibasna kami ang gimuna law mangulahon. Mangguhi adat ni kahani ba opung si pahoton dot akang bersilaran. Isod dapingan na ho di ulangnya. Ho matok sidi akap paranong. Dihaga diok kamoraon. Lumubi habis uli sa tuhatay. Asa sawang kata ni upamana. Bitang menaruh meris wak mana sumurap video lagi rumah tua. Adi marohanya putra bata. Kita beri tubuh ni anak. Di tubuh ni baru. Yaron nama anak dia mau dia baru dia terus bangun. Mula mereka urusan rumah tua. Asa sahat ni so rumah tahan matu bater. Adi marohanya putra bata dia hamuna sahat udong. Tapa sahat non ala ni dah ngotu. Kano para dia nanga. Sahat mariamu horas sahat dia. Borotom na ito, borotom man na. Kali-kali Pak Nih, sunang Sana sa liha mo sa nga mga Lato pinulek ka muna tung sa kalidin. Kaya mania. Ya, ibu na pa yo, iro sila gani sinaga. Terus sila iro. Macam rumah po tu ka, kumusita ki iro. Tapos pinay. Termoro sinaga. Kalau disikta kita untuk melapak ni mana. Mana? Belum buka ni, bahar ni. Ang nasi nasi orang Ano nang nadinang ko? Anak ni mga amo.
market di benak dia depan na bepa li gua ay mau lihuru ba ginis na ba ginis na ade raksot kang mo manuho ora kita palo ya bersukan ya bersukan yuk jadi buat sama cerita buat itu Jadi so pinamakungo penuai dalam juga sinyawa satu kota makanya kita dapat merente ayat sudah kita semua dalam dakwah hak mau kamu udah tak jadi apa kamu puji upasana po amak pardingga basa. Ay jadi amudong sudiyak kana masa. Sudah jadi kuro di petinu di magwaru. Ali di bapa amanami marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami disondohani ali Tuhan marpungu akka yanakon dohot akka solhot ni amanami nang jumulo modingon dibeni ali Tuhan di parpunguan nami nagudang doa kana naik sulahon nami di bagasan tikyon kobartu adat nami imam marhite hite parmoding amanani ng jumulo jinungi dibani ni Tuhan pasada rohanami salhukna lehon dame na sumurungi marhite na sitong na nang siulahon nami di bagasan harajawmu pature-ture hami salhukna ni Tuhan di bagasan todim asal marhatawu kami lama muka ulaw nami isahat rodi na mamuhuni alani ni Tuhan ngani mahami jala say jongjong mahotok tong di julo nami lao paingot kami asa unang manibil akaulon nami siyan dalan hati koranmu asa lang mahiti ulaw nami unali Tuhan marsangap warmu di mulo nami si ganupari asa mahiti siya nita mahami madok mauliati tuho di mulo nami yung ikyon sarto di akaay na lengo ali di bata amanami nang borat mahami siya ni nga nanonali Tuhan lao kali tarik-saring ni inanani ng jumuro ni alakmu ibani ni Tuhan leon pos ni rohanihani leon torang ni rohanihani asasada rohanami manghiton ulang nami di bagasan harajam atong ni Tuhan
marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nani, saya dari dongammu mahami, marhite tangammu nagaje paherbang mai, asan ini lingkungan ni ihami sonang sohari boribuan, pature-ture hami Tuhan, asa bui hai mangululun nami ini, mardame, jala marlas ni roha di bagasan hasik tongan, mau lihat mau pasahap tali Tuhan marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, asli ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani debata amat. Dohot persauran ni toldi perbagian mantungani kau selalu. Amin. Berdoa sama Tuhan, apanya tolong kami sesuai dengan adat kami gitu ya. Jadi kau perwakilan daripada yang sudut pandang ya. Jadi mau lihat mana muat tadi bagasan di mana betul minaroha ala somal do tawla honon di bagasan adat di tengah-tengah Jawa jadi demi sini ala di juga mudah kami lain di sonsen tengah-tengah di panggil lihat jadi benar wacara na jepit di nalapa itu dengan puluh tahun dung maret dehikan non saayat dot majahatun mungkin adik buha arong nahubat 2 tahun akan madukatan di bison balak di sini madukatan jadi itu 10 do kamu adik buha arong tarik pada dat mong na madukatan kamu di tangan nona apa buat kamu mengatur di sekolah ini bisa lihat na ya mata lang dia batakta ba au sebagai gula yang wajib bawa dia batakta lau pasahaton mulus panikus lakui mau di sini tokata pukul jadi mejo dipanggil aku asa Gibson mata kepala mengatur siap hula-hula mai jadi mengatur di masa saya ini solusi kita pokoknya dengan rumah cara pokoknya begitu intinya cara mereka
berikut mengikuti wartawan yang ini amat perhanya kira-kira sehingga semua menganut kesabatan Labur ni. harus sekalian kira sekarang hanya nama-nama apa ya ada bulu pada kan woi yang itu mau lihat mah parpudi ha boleh parpudi di pekata yoni betul nung martanya bihamin nak matak rumahnya itu benar perhatian dah arung maksud itu yang dia udah tahun malabatan na nilai petisi na uli di kamar dokter mudah kamu itu martanya mengnamu pe parpudi madokaran lucian songa-songa di mana dokter atau mudah ulas martanya yang titik jalan dan ada jelas yang nama itu ini maksud itu Aku baru tiktok itu jadi kira songa mana kalung gue lampu tetap baik karena dia jangan ini orang ada jenis tak Jehovah Parmahana Jehovah si Parmahana udah kurang menengah Aina sagia di padau dan siap durbiana Tongod di bayan na lomakilo panguluhot to di kibi bayan na sirohana. Dito buaw tunatiyo ay mata hanguluan. Di bayad to di kisio di dalan hasonangan. Sabam rohak kudo tok-tok sa lilingaw di tanon bay sangap di guarni. makanya mantap Ali Tuhan di bata amanan mati jadi anakmu Yesus Kristus Tuhan kami dengan memahami dalam kaulim dan sakur yang memimpin akan nanti kami sangat bermuliaan dibegasan hikmah sangat wakal hari nanai borok amin hata ni tuhata dibita detik di bagasan hikmah nugot hikmah songon na tersurat di almanak kaima di mana tersurat di Rom 12 ayat 15 Umma nagabi ujahan ni ulos tadi bagasan kisarerion marlas miroha mahamu rapdo takkana marlas miroha jala tangis mahamu rapdo takkana tangis marlas miroha mahamu rapdo takkana marlas miroha jala tangis mahamu rapdo takkana tangis dihita salutna na disong kamu na tarlumubi sa sukunan hamar hutina di tonga-tonga ni ulot tadi bagasan kisarerion akka ulong na somaldon di bagasan paradating halak batak alay maritisanido jumulu jolo na yung takkasan ng hadirokta dinamamukta at kaulokta dohot akka aturan-aturan na adong ditong-atongan ni huriatta na sujari si pamasaon ni halak Kristen di akka na masa songonon na perjulo ni mamarhiti na mga napurani na padwehon ni mamarhiti na manortorhon huli-huli dohot na patuluhon ima dohot marhiti magbayan
na berupa pamilion. Od dilarang do di tengah-tengah murid. Asa marhiti sani di kita salut na di son. Molotuk petarida non akka molotuk petarida non saring niya ka ng dimulubod di napahalas son di bagasan picture di nalang mabuti di bagasan guar ni tuhatay mahita maulahoni. Namarlapatad di kaya kung gabi tortokonot pa. Napapudi sa heli yang rikot di tuhatay halak di son na siya. Asa di site siyan kuburan na buruk ano de kaulut tadi son banok tadi so tinggal nagbaru molo tupe sa paso sa mga song nama maninar di dok dia naman nabuiri alay dohot na magjaga tetat ini unang gabi marano tu bagasan haragang ni sakta ay nang buhataban ulot taon nang tabayan non hida marlas ni roha si tutu alay las ni rohat tay anon nagabi mara di tunga-tunga ni gulilo hapor syapta ang marlapatan di alay hapor syaum na sitong buhi da magulang menurut kurang katuran di tadi bagasan haragang ni alani du benedok marlas ni roha mangurap tot akan marlas ni roha jala tangis mangurap tot akan abani dan marlapatan unang biarong anong namasa tadi de tungat ta namasa mga dun alana ulot taon dang ulon na marlas ni roha bisita alay ulot taon ulon na marlas ni roha nama idu benedok molo jupa marlas ni roha molo jupa tangis kita dekat na marlapatan dui unang gabi masa pangaduni benod hita na makorong gabi hati sige to kapadanya ido agurari kot di rohan itu asa alani songon surat na Apostol Paulus na julu dada holan tu sada halak marang tu sada keluarga na mangulo chono no dibain alay dibain tu chono no sada figuria na balga marlas ni roha mu tapos kana marlas ni roha marlapatan di ganok kitina mamereng tikki mahamu kasitun Jesus mamereng tikki mahamu situn Kristus molo juppa marlas ni roha maulo kam molo juppa nek tangis kamu tiki atas sa roha mahamu alani ini gurang do akka pamujungan na makorhonan din na situl asa unang alani ulaw akka nadinggan unang alani ulaw sila ni rohan non gabi kita maralo di bagasan haragang ni Tuhan asa umma na gabi si moto di tunga-tunga sa molutuk peta kuka ulat kanon di bagasan guar ni Tuhan sa Jesus Kristus pot may marujahan di januk aposyata januk marteri asa di bagasan ni i sungut ujahan ni ulat taong kata ni Apostol Paulus mo sa Huria Rom surat di Rom 2 ayat 15 marlas ni roha mahamu rap do takra marlas ni roha jala tangis mahamu rap do takra napain bertanya mereka di bata namin marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan namin ramoti hanya di Tuhan di bagasan pulon namin unang manigid pulon namin tengah-tengah asahot hanya Tuhan jala targuar kami Huria manang parhaporsion na Kristen itu Jesus Kristus atau nggak itu belum namun dungani mahami di mana goto marhiti hiti anak Tuhan Jesus Kristus udah ihami dari saya jadi marhiti itu din asalam makatawag kami di ulo namin nang matoras kuliah may Tuhan di Portilyon doon nang matoras ihami atau nggak itu dan sabay haporsyon namin na manguli haporsyon namin na manoktong asahot marujahan di atas batu mamak na pinahot mo gagasan tunga-tunga ni William dohot di mulo namin siya ni Pari mauli natin mo pasahapang ulit ang siguro atam na jatuhin ang magsari niya rejala ng pagbigot ko po nga namin so bain malikuang marulat jala marparbuwi na yung jala siya ulo namin mulo namin mauli natin mo pasahapang amin sinasabi subahon kami pero kung muna dari ya para di babagasan menutun pernah ni makanarong ni madisiana Dilian hohai paso na dituhan kami ganuk para ba mahai paso sa pingananon ni madituhan na lama keher sarang ini tutuan namin ng dumulumod din siya dulu namin alituhan malasiro halo kami alituhan na lama mangalap sa sarangon dohot pemulan hidup namin atau kada Tuhan las maroham malihat terding na badiyai pasok-pasok na siguro ni juga kami sa lugna nubi keturunan ni inang nanay payon na yon wakay naman yun tapos gawa namin Tuhan kung mga dari kami wakay naman yun nubi sa deryon sige baga sa dami baga sa siguro Bagasan nasiro kami na kunduk tulog na muna Tuhan. Sa mardami sorak kami. Lama ke sarik-sarik nangon
Dohat sa hati kinarana layaran. Koswar namin naliulang Panginoon namin. Marsi ito hiti anak ni Yesus Kristus Tuhan namin. Yung ulusya sa ito sa namin na bulan ini. Naupit kami doon sa Tuhan. Sa magtarapat ba sa mga Tuhan. Bumit ko tunan inang nagsayaw namin. Nangyari mariho ali Tuhan. Pasawa namin. Marsi ito anak ni Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Panginoon ko dia, Yala, nungguin, protokol, saya simat ko ano na bata, amat kapagilan ba tayo, kaya kami kabayan na yung mga tigilan niya, at kapilas niya roha. Kaya di kabayan na yung mga tigilan niya roha, makikin mo ito. Yala, di ba kasalong bason, tuha mo na yung sandali. Malay tersenyum na humpar dia bataksa. Lektur channel di dari di bagas ng bason, ini permisi ko na hangat. Lektur kuno sa laro muna. Yan yar marohani at muna sa dali ko na jalan. Yar dapat sari-sari. Pada marhaba akan nanggo menemukan. Muna saya simak ko ano ni bata, saya turas na mga tigilan niya rin, pinagpahingon ng ako. Kaya napigisip ko, dalam niyo pasahat na yung panukis na muna, panukis basta yung panukis mo niya muna, panukis niya na yun, panukis niya yun, panukis niya para tigilan niya rin. Pahon niyo kita naman. Nasa yung pasahat at niya muna na sana. Ahak na muna. Dahil doon ako muna sa Firma to sila ng diha mo na sa lupa na pinaparangalan ko ang bakal dito. Sa ito balistang na natutulog. Tekpeng mo sa luhuk na sa lima dua. Pahin mo na ng mga para matutulog. Tahap ipahin mo na na kahit sa mga bakal. At yun na lang sa bakal. Tahap mo sa luhuk na oras na lalat. Mulaw na madukok kata sa surat para sa tarahamu katanya. Mulaw na martanya para sa kamu. Kata ngaku waka dingan sa dinani. Kita mengalami belajar guru. Manang di atur mak mana dia mapatokmu na mangului daw di bahas. Dati ako matanya mo. Saya matakon ako matanya. Kumuan na pinasangabat. Ima tutup. Hindi na nasa nangulaon. Molo Kristen juga, na yung mariwas bata. Lakin,
Kalga rohat dapat untuk marlak miroha. Marlak mirohon mulai diperinci anong olak miroha mulai si bui. Anong olak miroha doa cerroha. Jadi omanyan nanay kepikiran ini manang dikitnya ng mabuka untuk para tinuruhon kadaon waktu kecil nak diroha ini kecil di diruang atau merek berarti cuma dari gadaan yang bujur namar lak diroha anak masalah kalau biasanya tak tahu tulus nak dirohanya molot kok bata amanami na badia dalam nasokal na matabangsa di manuagjang jumulo mangidu mahami ali Tuhan mangelelek sa makadosa lo pangalasyon nami maradok poko ng maradok punduhan nami asasahat pangiduan namion dalaw lo amoy upar lo maniruham ali Tuhan de bata ida jala ditatap ko na marlas ni roa do kami apala di manugutot mali Tuhan dina di tangan-tangan di juluan ko hami di pardalanan nami ro manopot ko na pasubik namion dina pinamasam dina dinom ama nami jalan apostoro hanami tulap puro ibana jowomo akin Tuhan na marlas ni roha do hami apala di yon yanakon niya manami na utinom ala toktong dirajin rohanami asido hot basamdo upay tarbain buy ham hipas dinamarsak kapani makehei sarik-saring inanami apala di kudyon alam niya li Tuhan mangido mangelehele na habis aluna yanakon ni inanami nanayang kehean nami ajari jalat biroy mahami Roma ho di tonga-tonga namion asa salu at kanahudahami obar tulong maniruham asa taruli hami ali Tuhan biak tabasa-basa dohot pasu-pasu si pasato murupe obar tulong maniruham Panginoon jalaw loy mali Tuhan tami yang elelek nami napasat kami di bagasan keluarnya anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sahubo bola tu surgo pai masaha tau. Sabat tu pasiding do hataon hiyot do. Saya dati magdalahi hasunangani. Martanyang may karap mahita martanyang mangido di bagasan kang yang harus pakai. Adi yang
kasih ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani di batang amata. Dohot parsauran ni todi parbadia mama dongani hitawang sadut. Amin. Sian nasa hapur siyam nami, bukahan maulun nami, mga sahon guwar ni di batang ama anak dohot todi parbadia. Amin. Nabi. Jadi obat seruput nabi. Ya, teman-teman. Saya mau berkata kali jangan. Bur. Gemuk mahal pertanyaan kan. Jadi nama. Lama. Gula. Mari region kenapa mahal itu. Jadi gemuk mahal. Dapat natija. Jadi dia bahehe mari saya tidak orang hagabion habisuhon soni nakap para tujuan dari orang jadi naik di bahehe na Kamu mbak? Nak kami. Mingon na jolo ya dari horo hal martangiang. Ibaga sa tangiang go naik pake ronani na tong masude jolo tu hatta kapag ituan. Dari nongol nonda amo. Ini itu wis nama. Iya. Mana deh? Iya, rumah di. Langsung lebih kamu betulan. Itu kamu tahu di sini lima.
Kalau sudah pada kursan no. Ya begitu. Tahu mulai lu kamu nak pulang. Guna mai, guna ai. Ngarasaro ko pati iman ang mga harapiaknya hay di ba? Ayo aku perpiak mah Itu terbaru sih. itu lagi dengan hari mana sih? Corona udah. Corona. Bos ini nak ujungnya ujung. Agora voltou de lá isso. Portugal kasih tuh. Enggak. Bos enggak. Lu seneng tuh, anu mai. Bisa beri gua. Gimana Yon dulu. Dang be ang kosian dang be. Dia rumah di sana, baru baru Pak. Jari-jari doang gua par dulu. Marah aku jari-jari. rumah di sana dia. Angbrung. Nanti dulu. Jangan orang itu. Enggak. Sana lebih jari-jari di Pak. Iya tuh, jadi rumah itu di depan udah nih. Baru be naik ni Pak naik. Ayo, Ima. Baru bulan pandang tarik musik tu si. Iya. Tutup Pak. Batu buruan lah udah. Ganang buso. Mana ini? Dia main, ujang. Jangan terulang ngomong lagi dia kilo bulan ini kau buat mi. Ima. Itu sana, di luar. Dah, itu terus di sana. Itu kamu Ima. Baru sekarang nggak ada minum tanu. Dulu kau semua tok tarik di sini lah. Tak pulau orang ini. Kau jangan deh. Apa boleh buat apa sih? Orang kurus lima orang ini mah, tangan binu ni. Anu lagi cakap tu, lagi cakap. Nah, harus jangan sini. Jangan punya nak tarik. Lalu mana? Ada abang tu. Kau harus bijak. Ada uang mutan. Terus macam itu. Karun tu pulang ke. Dari itu dia itu dari mana soalnya mau sarung bisa beli mana? Bisa sih cuma menarik berinya. Timur sama timur. Kalinya ada di kamu cerita. Ayo so begitu. Cuma kertas yang dua lima dapat ikut nabi ya. Saya dapat terus tu naik. Kau campur merah. Jangan nami mau tidak. Hah? Urus mana? Enggak. Hutang guru. Ini merah apa sih? Hutang guru boleh jadi susur ni. Antangan. Antangan ni. Tidak mudah tinggal baru masuk lah. Nanti tu buluk ketemu. Tak perlu tinggal buat. Nomai deh. Anak tu Dia mungkin. Kena apa tadi sih berada. Hutang guru, hutang guru. Nama tu sepuluh ni mata kesi sini saja. Hei, Tangan nama urus. Bukan 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 nuai ni. Bulan nama nuai. Tangan. Itu tunggu urus itu urus orang. habis mercusuar di bawah. Habis mercusuar. Dia titip-titip minang kiad. Mana tu kiad? Tetapi itu laluan na torok. Molo seri termo tiak kama selalu na. Molo doro ilu kecil dorang. Tapi nanti na ulok pun juga kemudian do. Besa pusat dan tua kainokku. Dia unang join kari ngotek kari ini tu kana juli.
berai keri. Oh, masih hai nih. Baik kita mau doa. Berbagi-bagi aja lah. Kalau kamu bulat ya lah. Tikok. Irang desa nota-nota. Kita mau begitu di sana. Irang desa nota kita Jadi jangan ada ya sebenarnya. Ini. Partor mah, harus berbincang partor. Bagian akhir, enggak, anggur sombe, kamu beli deh, kamu masuk. Jadi macam mana? Aja sebab tadi dia. Cuma ujungnya berjuang. Tahu. Juga kan? Orang nyap juga sebenarnya. Kalau kan ya.
Tadi kan bisa juga upload juga. Kaotik, sekarang nalasan lo dyan yan. Alam nga yun ang mga rock. Kenapa sih? Hal mo magkaridyo na layo mga rakot. Ay daong belet sa buto sa bahay. Bakit na? Kamu to say. Ini nakman nakarbi. Ini nakman.
Jadi di belasan minyak, ini adalah untuk maribunya acara yang partisita lain. Alaya rata buat konsum di kita berdiri kung malas matanya kita marunong kano marunong negara semua. Kemudian berita tentang peserta saya matanya kita harus tahu bagaimana menyebar. Jadi dengan menyebar harus ada cara sahaja seperti apa maksudnya. Boleh tambahkan. Kalau tidak Dewatatku dodomaku galupari galup tau. Dewatatku dodomaku galupari galup tau. Bahanna dolakaku urupanna amanau. Debatado do apita liling-liling na yun. Pasatan itu hari di bata amanan ya pala di bagasan di Malugoton. Kebidalahan di asmi rohamna di pasar itu Tuhan manfaatnya. Di bagasan tipion di nama mukahan dia kaulungan. Portu tuan di bata dengan salirin di nani. Saya tupai menang akal kanan dalam ulisan asa tuan itu silungan itu restoran sehari ribuan. Jala tok-tokan gagasan dami na mamasnirohan na siya ko'y matubulihan sa luta di Tuhan sa lumubiya kaya nakonna na kapaparan na sa luta di son hasalaw ni Roha asa matiti kresero ni Roha yari uy na sida marlas ni Roha di akta ulaon na pinagpanasida di bagasan kisyon ato nga di Tuhan pasat tayo di liyan o kurbinan rajaihan sa luta Bud saya dari mati ketujuh di bagasan kecil dari Tuhan nungal kuatan nakap di rohanan nungal kaisari kenangan yang mul dini dia kasih kuat sangka pada rumah yang di Tuhan tinggal tapak nebar dia ini di Tuhan
Yang ruangan saya dari hari itu kami pasang. Masa kita ini. Bulas di ruangan pun diami. Bulan dari ini dia baru buruk. Diundang terlalu dia kelunan. Bagasan baru ton. Saat orang yang mau lihat pengakuan dari Tuhan. Dong mau bisa Tuhan itu yang asli yang orang berhubung kita lakukan. Masalah itu dibagi sama Tuhan di tahun 2019. Amin. Tahu masih ada lebar. Saya